UEFA Champions League isize amakipe yo muri Espagne ariyo Real Madrid na Barcelona, niyo twakibandaho cyane itomboye amakipe akurikira. Muri video ikurikira iyi ngiyi turaza kubabwira amakipe yo mu Bwongereza uko yatomboye. Barcelona yatomboye ikipe ya Manchester City, itombora ikipe ya Paris Saint-Germain, itombora ikipe ya Aston Villa, itombora ikipe ya Sporting Lisbon, itombora ikipe ya Galatasaray, itombora Como ni mu Butaliyani, nanjye itombora n'ibita Saba iriya ikinamo Michaelis umunyarwanda. Ni ibyishimo kandi felicitation ku banyarwanda kuba tungutse umukinnyi uzahura na Barcelona. Urumva mu kijyanye no gushaka tiki ya CAN azacecambura ibintu abikora neza. Tujye ku ikipe ya Real Madrid. Real Madrid yatomboye ikipe ya Inter irangije itombora ikipe bita Arsenal, donc Arsenal itombora ikipe bita PSV Eindhoven, itombora ikipe bita Roma niyo mu Butaliyani, itombora ikipe bita Leipzig yo mu Budage, itombora ikipe bita Schalke Donetsk, irangije itombora ikipe bita Lask, irangije itombora niyo bita AEK Athens niyo mu Bubiligi ikinamo bita Hakim Sahabu. Ni ibyishimo cyane ku kijyanye na UEFA Champions League. Tugiye kujya tubona amakipe agigirana n'ayandi. Nk'ubu imikino wavuga ikomeye ni Arsenal na Real Madrid, hakazamo Man City na Barcelona, Man City na Paris Saint-Germain, ndetse n'indi kipe ubwo ni bita wenda ubwo PSG na Barcelona. Nanone iyo nta match irimo akagufa, muzaryoherwa cyane n'imikino ya Champions League. Kora subscribe mukurikira indi video tugiye kubakorera ivuga ukuntu amakipe muri Bwongereza yatomboye. Sawa murakoze, ciao.